السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا أصحابتا كحرن كانالكا ياسين عمر. برشادة لقدا كسوا حيليغا عشر كينا تحناها مانتا وحان كسو قادن دونا وذا شاكيسي اسبوعيا دان وحان سو عم بقاديني وذا شاكيسي برشادة سواحيليغا كسو دوو. Unajisikiaje? Unajisikiaje? Sidee dareemaysaa oo sidee tahay? Kurudia tena. Mar kale ku soo celi. Wewe ni viziwi. Adiga dhagool ma tahay? Hapana. Siyo kiziwi, lakini unazungumza pole pole, kwa hivyo ongea. Hapana, siyo kiziwi, lakini unazungumza pole pole, kwa hivyo ongea. Maya dhagool ma ihi, laakiin waxaad u hadlaysaa tartiib sida awgeed kor u hadal. Sawa. Unajisikiaje? Sawa. Unajisikiaje? Hagaag see tahay? Sawa. Unajisikiaje? Hagaag sidee dareemaysaa oo see tahay? Niko vizuri. Waan fiicanahay oo dhagdhag waa xaaladeyda. Hapana, siyo kiziwi, lakini unazungumza pole pole, kwa hivyo ongea. Waxaan gudagalaynaa qaybta kale ee Swahiliga wada sheekaysi kale. Leo niko tayari kukuuliza maswali mengi, kwa hivyo lazima ujibu maswali yangu yote. Leo niko tayari kukuuliza maswali mengi, kwa hivyo lazima ujibu maswali yangu yote. Leo niko tayari kukuuliza maswali mengi, kwa hivyo lazima ujibu maswali yangu yote. Maanta waxaan diyaar u ahay inaan ku weydiiyo su'aalo fara badan, sidaa awgeed waa inaad ka jawaabtaa su'aalahayga dhammaantood. Niko tayari kujibu kila swali unaniuliza. Diyaar baan u ahay su'aal walba aad weydiiso. Sawa mwalimu. Sawa, okay, oo hagaag. Mwalimu ni nani? Waa su'aasha koowaad. Mwalimu ni nani? Waa maxay macallin? Hagaag, waa maxay macallin? Mwalimu mtu anayekufundisha kitu. Macallinku waa qof kaasoo ku bara shay. Mwalimu ni mtu anayefundisha kitu. Macallinku waa qof kaasoo ku bara shay. Mwanafunzi ni nani? Waa maxay arday? Mwanafunzi ni mtu anayefunza kitu. Ardaygu waa qof kaasoo wax barto. Mwanafunzi ni mtu anayefunza kitu. Ardaygu waa qof kaasoo wax barto. Sawa, mwalimu ni nani? Hagaag, waa maxay macallin? Mwalimu mtu anayefundisha kitu. Mwanafunzi ni nani? Mwanafunzi ni mtu anayefunza kitu.
fadlan share nala wadaag asxaabtaada si ay u arkaan like noo saar haddaad ka heshay subscribe saar haddaad ka cusub tahay comment ka bixi maxaa yeelay waxay noo tahay dhiirigelin